ako pinag-show of intent nga anang madumit iti visiting doctor sa ako. So napintas met from the dati nagit-invite met may practice dita. So may pet ako. Imintas. Ako may baga nga nakapinpintas nga matis we've improved the services tayo ako. So the credibility na kaya napinpitas lang. Yes, Apo. We're proud to say nga that the revenue iti LCGH Apo get the highest since 2013. So based on numbers Apo. Outpatient and inpatient namin number of patients Apo ket nakita yung iti first 100 days tayo ket nakadado Apo. The improvement na. Not just numbers Apo, hindi the number of patients Apo. Kumbaga the credibility na subsubli. Kompleto yun dapat hindi vacant, so kompleto yun tayo Apo. Tapos may med services tayo. At dapat iminig sarita nga will improve the services iti kasla heart center jay. So kitan tayo ko na kasi syempre datay nga Filipinos dedema po number one death causing illness illness, cancer, ay may sabi diti heart attack. So, addressin tayo Apo nga DJ issue dapat kasla mini heart center na magya.